usnem arajarap sau de usnem oba bunduk kibawan tebut namta ke election MP ha kecelam clear. Ha kene ke election tunatam kinong tebut ha not bat sau Shillong bun tam pat harang Nikor constituency. Kinong tebut ha meklia ki poi syaka niau pun riu poin riu 4% ha kene ke election Lok Sabha arajarap sau. Bar kejing poi kinong tebut namanta ketura konstitusi kalong prapui poin lai punyo persen katba ya ke Shillong. Katba ya ke Shillong kalong niau pulai poin niau persen. Haus nam arjar kendai kejing tebut ha Shillong kalong tang riu pun pusan poin sau persen katba hatura kalong prapui poin lai persen. Naka riu pusan poin sau persen kakiu menta syaka niau riu poin riu persen kinong tebut ha ke Shillong Parliamentary Constituency. Ka jing tebut ke hiar jubor hanot Shillong ha kaba kiba tebut kiwan tangsan pukandai poin persen katba hasau Shillong kalong san popra poin lai persen kibawan bun kidei harang Nikor ha kaba kipoi syak prapo poin persen. Ha tura kinong tebut kiduna ha sau tura kaba poi kilong riu kundai poin riu persen katba kibabun kilong haraja bala kibapoi syaka prapuniau poin praposan persen. Barok kinong tebut kibapoi syaka neka jing tebut haune usnam arjar pesau bakin kelumlang bat na tura konstitusi bat kumjuru na Shillong konstitusi kapoi syak kat nyolak sanajar sauspa nyau pun rungut. Hakaba ki senrang ki poi syaka pralak kat kendajar saus pa lai puingut katba ki kentai ki poi syaka pralak prapun riojar sau pa arngut hasilong ki batebut ki poi syaka sanlak arpojar sanspa anriu songut ki senrang bat saulak anriu pa arjar kendai spa kendai songut ki kentai te habangi ken ya ki non tebut hakat Shillong Parliamentary Constituency kitam ki senrang ya ki kentai ha kini ke election kabala long ha kini kat kendai trik menta ubnai ar hajar sau te napdeng kita ki riungut ki kertong ki bayakun ya kini ke election MP na Shillong Parliamentary Constituency bat saungut na tura Parliamentary Constituency manu ba idon jingkermen bahaban job na kini ki artli ki constituency kulisibon.